bwega tukwina mbere kwigua tugicokagira kengo twina mbere kwa tukirithaga mara mekiritwo rito na gukorerwa rangi ndeni ya ngatheti kama kawaida tu tuyana mbere kwigua tukirithagiria mantu mara mekiritwe na ngono chiongwa twatiga gwithomera na umenya imbio yongwa yiritwe kiaragirwa kwa undeni, yani ino ni yitwa kwa undani. Ngatheti ndi niyo aganjirani yakwa ni ngatheti ngatheti ndi niyo njirani yakwa ni ngatheti ya The Standard, ngatheti irankona yena ngono kathumba gaugura kini kiongo kira gikiritwo rito ndeni ngatheti ino ni The Untouchables, kana bara baratongithika bara bataringithwa ya rutugwa bara batoroteka bara batomba kugererwa kiara iba baba batomba kuoroto muthikiria na muretheria wa Meru TV kuririkana nyuma ya Adan Duale ura thiritwe yakinambere kwa kiaragirwo muno nuntu bumantu makona ugima bwa mwiri kwigwa kiaragirwo gitonga wakira washani kari shayi na minga shayi na gachagacha shayi na mikodhokodhio shayi na mikurukuru bonde mama kinyunyuma ya ndeto ino kwinambere kwigwa kiaragwa Adan Duale atonekanite akinaina thigiritwe akionekanaga arungi ushigi ata kwinainika rugono tukaina mbere kwa tukirwithagira karatati ni gatuna na kinya karatati gatutano ara Adan Duale thiritwe akina mbere kwigwa kiringithanagwa na scam ya billions chiambesha na bamwe ba yumbe ni untubura bwethiritwe bukina mbere kwigwa bugitemaga athina mbere kwigwa kikagirwa tunywani to baingi akirikanaga ati ngui yake etikari bwega na arankuona indi antongore mwanya kwa ngerekano kwina mujumbe wa Kitutu Church South MP etawa Anthony Kibagendi aliuga itukwenda Adan Duale na chairman wa SHA bathina mbere kwigwa bakitiga ngugi na turienda untu bubu inambere kwa bwekaraga bakana bwekarikaga Antoni mathaa 48 na wewe bubu tithi nambere kwigwa bukiruthikaga tuwita mbeto kiria Kenya bonde kwina mbere kwa bakibu magiria na kwigwa bakiaragiria untu bubu ewi karatati ni gatuna na karatati gatutano murithiria wa Meru TV karakariritie ndeto ino karatati ni 15 tukethira Orwamba uyu ni ura wari nominated senator ari nominated senator ko thini former nominated senator arathia na mbere kwa kigeria kuthungira na aramba koni cha senate ko na mbere kwigwa akinenkanagira maratati make kuringana na bura koti yithiritwe kina mbere kwigwa ikiathanaga lakini itagarire yakire na mbere kwigwa kiringaga yiga nyuma yake kwigwa kirigagirwa ni mabitha ba borichi eni untu bora bwethiritwe bukina mbere kwigwa bukimurigiria gukuruka kuthungira ndeni ya senate kwina mantu makoneni na muswanda wa kuruta gitini governor wa Kericho Eric Mutai na arethiritwe kina mbere kwigwa kiuga motion we wa kumuruta gutongoria ni wethiritwe kina mbere kwigwa gikagirwa nuntu bwa gisiasa kana wethiritwe kina mbere kwigwa kinenkanagirwa nuntu bwa sababu cha gisiasa uyu ni Kericho governor ethiritwe kina mbere kwigwa kiwetawa kana kina mbere kwigwa gimpichore mairi na ethiritwe kina mbere kwigwa gimpichwa nuntu bwa gutumira buthu kuobici yake na nuntu bwa kwina mbere kwigwa agitumagira mbeca cia mwingi bura gukarakara kana bura gutagirite Eric Mutai athie na mbere kwigwa muthenya wegoro akithetera muno akiaragiria mantu makoneni na motion wake wa kuruta utongoriani ora wethiritwe kina mbere kwigwa kinenkanagirwa kiri senate na ara kana ora wethiritwe kina mbere kwigwa na ara kiri county assembly ino Mutai na ethiritwe kina mbere kwigwa akiregana na ma orotithiro marethiriitwe kina mbere kwa orotithiro kana thitangwire ethiritwe kina mbere kwa kithitangwa nacho na ara ethiritwe kira senate ati untu boba kumuruta utongoriani wethiritwe bukiruthwa nuntu bwa sababu cha gisiasa nkurukine ethiritwe kina mbere kwigwa akiuga ati
motion uyu utina base kana utithiritwe wina musingi no riku umuganu wa kumuruta utongoriani akaina mbere kwegwa akiuga ati karutira akanguna na nkiro kanya kagano irugono rura rwarwethiritwo kina mbere kwegwa rukeragirwa gaugo na mantu mana mutayethiritwo kina mbere kwegwa kiringithana na muthikira murithiro wa Meru TV imariku gutumira bothuku mbecha chia account ino kuria aruti ngugi bora batagirite na muno kwegwa na maghost workers kuririkana gatagati ka January na July 2025 thirikari ino nithiritwe kina mbere kwegwa yena kuja ngukujie kire mantu makona sheria na muno nkurukiethiritwe kina mbere kwegwa itakuruta ngugi kana kwina gachaka chimbinge ndeni ya county ino muraithire wa Meru TV kuririkana county government ino nithiritwe igita chiringi million 85 kathanta mugwanja nto bwango gere itethirĩtwo ikirutwa bwega kugikarutwa lakini itarutwa bwega watwika inu mbecha gachi na mbere kwigwikiuraga mana matheri kuririkana atire kaire muthikiri na mureithiria kire mirigora yethiritwe kina mbere kwigwa ikinenkanirwo kana ikiretwa ndeni ya county ino leo soya mbocho mpempe sunflower na into bingi tabira bingi biethiritwe bikina mbere kwigwa bietumagira mbecha imbingi sana 14.9 million untubura kwerekana mbecha ini gutumika nkuruki iyabura kubatiri kwigwa igetumikaga kuririkana ikwethiritwo kwina kuongera bei kana kuongera maguri mainto kagita kara bakugura into ni nanuntu bora kinya gwethiritwo akina mbere kwigwa akithitangwa nabu katika mantu mange kathumba mara governor mutethirĩtwo akina mbere kwigwa akithitangwa na umuraithiria and that you know chionde akina mbere kugichithagira karatati ni gatwiri ndeni ya ngatheti ino na ukaina mbere kwigwa ukibonagira ndeto ino kuririkana hata karatati ni gatuthatu ndeni ya ngatheti ino bariuga kana mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na thiritwa kina mbere kwigwa kiaragiria mantu maskado irachi thiritwa kionekana na arakirisha na arankurukia thiritwa kina mbere kwigwa kiruta mukana omurito kiribonde baraba kaina mbere kwigwa watekanaga ndeni ya scam ino kana scandal ino ya SHA akiarieria delegate na ara Kiambu County State House Nairobi muthenya wegoro President ugite mantu makona ngukumo imo methiritwe makina mbere kwa maita barekagia ganthiguruni na akiuga wonde urakaina mbere kwigwa kiwatikanaga akaethirwa akithukagirwe tagari agaugite ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukawa na madeni ya bilioni 30 haiwezi kufanya kwa SHA and we will make sure of that augite wamba bwabo athie nambere kwigwa gwetema NHIF ithi nambere kwigwa ikiwia na kwigwa kwena kinya imarando mwanka mabilioni 30 matithi nambere kwa maikarika kirisha na akiuga thirikari akeka nambere kwigwa ikithingatagiria ontububu kakaiko kagita kambere Rais Ruto kwegwa kiaragia akire mwingi iguru ya mantu mama koneni na SHA na ara ethiritwe akina mbere kwegwa akiaredio ntobo akionekanaga are a bit serious kana akionekanaga akimanishaga bu na haraka gitani ya kuchibitari kathomba chithiritwe kina mbere kwegwa china matheta mwanya mwanya kuya ngukuje igurira kurega kuruta wira wa SHA na aje baingi bakithia na mbere kwa bakirikana na gomu bwana nonto bwa kuja ngukuje ino chithiritwe ikina mbere kwegwa ikionekanaga awine karatati ni gatuthatu murithiire wa Meru TV karatati ni gatuna Duale Ruto man ni rugono rwa Duale rwithiritwo kina mbere kwa rukiaragirwa gaugu kuririkana kagita kara President William Samoei Ruto athie na mbere kwigwa gitara Aden Duale ta cabinet ndeni ya defense docket thirikari ni ya kikwathie na mbere kwigwa kwina antu mwanya bathie na mbere kwa bakibu magiria na kumeneria ontubobo bakiugaga ati Duale nethiritwe kina mbere kwa kiringithana na maskando mwanya uyu ari Garissa Town MP ethiritwe kina mbere kwigwa kionekanaga ati kiri docket ethiritwe akina mbere kwigwa kirawa
chikiega gwachina kuinaina agwaki namna waki muthemba nara kairi nethiritwe kinambere kwigua kiorotawa nuntu bwa skado rechithiritwe kinambere kwigua kionekanaga ndeni ya docket ino ya SHA murithiri wa Meru TV na rethiritwe kinambere kwigua kioroterwa biara nuntu bwa bura SHA ino ikwirikana yina maskado kana yina maskando millions chia mbesha na inara ndato chithiritwe kinambere kwikiumbukaga na antu mwanya bakinambere kwa bakiaragiria ntubu bakiuga ndwale nathi nambere kwigua akiumagarukaga utongoriani baingi bethetwe bakiuga ndwale nathi nambere kwigua akirisign nuntu atikumbana na ngugi ino yake ndwale nathi nambere kwigua akiumagaruka utongoriani nuntu naremetwe ikurutira akenya ngugi na arendi mbitwa yithiritwe gitwa kiria jumbe utigira ati ndwale aigwatiwa kurise na Antonia mathaa 48 Kenya bainambere kwa bakiumagiria na kwaririo ntobo na munonkuruki ajumbe kuinambere kwegwa bakithukagia etagaria iguria ntobo umwe wa baba igwete bakaraga ndeto ino ni Kitutu Chache South MP Anthony Kibagendi na arethiritwe kinambere kwegwa akaragiria ntobo murithiria wa Meru TV karatati ni gatukana karatati ni gado 5 nwago bado ndeto ino chesha chithiritwe kinambere kwegwa ikiaragirwa na ara kwigwetwo kionekanaga ati kwina antu bethiritwe bakinambere kwa baiketha akatha kumania na SHA ino kwinambere kwikiaragirwa kwina antu bebantu bakwinambere kwigwa bagikethaga bwega kana bakiriyaga na gichiko kira kinene kumania na SHA ino yithiritwe kana skado ino chithiritwe kinambere kwikioneka ndeni ya SHA ino murithiria wa Meru TV karatati gatuga ndatu kethiritwe kinambere kwa kiaragiria katiba ya nthiguru ya Kenya ira yithiritwe kinambere kwigua ikinya miaka 15 katiba ino ya nthiguru ya Kenya yithiritwe kinambere kwigua ikiringa miaka 15 President Ruto na yithiritwe kinambere kwigua kideclare kana yithiritwe kinambere kwigua gitumina kuga tariki 27 mweri wa 8 ni ikethirwa iri katiba day na kinambere kwigua ikithingatagirwa wa kira mwanka ntu ino ni katiba day ya kuthingatirwa kira mwanka kuririkana katiba ino na ara rugono rwa katiba ino rwithiritwe kinambere kwigua rukiandikagirwa agaugu miaka 15 nyuma ya katiba ino kwinambere kwigua kiandikagirwa na ara kwithiritwe kwina mantu mwanya ndi kwithiritwe kwina antu baigwite bakiaragiria ndeto ino ya katiba kana baithiritwe bakiaragiria katiba ino na ibaingi bethiritwe bakinambere kwigua bakiugaga ati katiba ino yigitwe yena mantu maingi na amwe no twika kinya katiba ino ni athie nambere kwigua kiandikawa amwe no twika katiba ino ni athie nambere kwigua ikigarurawa amwe no twika katiba ino ni athie nambere kwigua ikithondekawa kengo mwananchi wa kawaida atainambere kwa kinyirikaga kengo gutwika mu Kenya atiithiritwe ari magegoni ma mukoloni Kenya yani mukoloni mutongoria wa Kenya kana tongoria bayo athinambere kwa ikaraga bwega bado miaka 15 nyuma ya katiba ino kwinambere kwa gichenchagia ikwigwetwo kionekanaga Mukenya atina gugebwa kugana Mukenya bado nethiritwe aingiritwe kabantu ni fulani yani Mukenya atina gugebona kumane na mantu mara methiritwe makinambere kwigwa magikarikaga rais na thie nambere kwigwa kiaragiria ndeto ino ya katiba na kuga ati ndereki magwena muwanja tugo chionde kana kagita konde ka mweri wa 8 kainambere kwigwa igikenagira kana igikungwagira ntu ino ya katiba karatati ni kama wanja kariana ni ribura mutongoro mugongo President William Samoei Ruto athie nambere kwigua akirwa na kugarura katiba ino ira yithiritwe kinambere kwigua kimunenkera kanya gutongoreria nthiguru ino yetu ya Kenya murithiria wa Meru TV ndino chionde iriaga onde ni ngatheti ino karatati ni gatuthanthatu na kinya karatati ni kama wanja wona gumagaruka wagura ngatheti ino ukainambere kwigua kibonagira ndero chionde ino chithiritwe kinambere kwigua gikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino
mantu ma kwina buku rithiritwe kinambe kwa kila oncha wa gogo ni riandikitwo Hope to Betrayal vazete kwa onchi mabuku mairi na arai kwirikana ICJ Kenya Boss thiritukiwa 2010 Constitution yathie na mbere kwigua ki raithagirwa ni atongoria kana ite na mbere kwigua ki raithagirwa no tongoria buganu na ara Kabarak University beretwa ki na mbere kwigua ki ruta mabuku mairi makonenie na sheria chumba kwigitetheria akenya kwera wa muno mantu makonenie na sheria kumira gunde ona ni advert chithiritwe kithuki kanya ndeni ya karatati ya 12 karatati ya 13 bado ni advert chithiritwe kinambere kwewe kithukaguya kanyako nara kuona karili na kinya dwale bethiritwe kinambere kwegwa bakithitanga wa fresh nuntu bwa igambare kana nuntu bwa ndetura ya KDF nara kwethiritwe kirikana indi igambare mbiri thiritwe kinambere kwegwa rikinenkanagirwa ria kuthitanga karili na dwale nuntu bwa wandikani bwa KDF nara Law Society of Kenya yithiritwe kinambere kwegwa kira igambare ngikotini nuntu gutetheria polisi kuina mbere kwigwa bayikinyira igambare kana rikina mbere kwigwa rigikinya bwega karatati ni 15 ni ara tukuona drama sendema yetawa cinema ipindire sendema na ipindire bia na mbere kwa bie kuyagirwa kagitani kara orwaba athie na mbere kwigwa kirigagirwa kuthungira na ara deni ya Senate ora ari utongoria na ora ataritwe kana orotetwe senator arenda gukinya na ara kuina mbere kwigwa kinenkanagira tatu biake tabora koti thitwe lakini abitha babolisi baina mbere kwigwa baki murigagiria kurikana ikurare na ipindire na ara senate muthenya wegoro nyuma ya nominated senator oyo wakabere Gloria Rwamba kuina mbere kwigwa kigirwa gukinya ndeni ya nyombe no Rwamba thiritwe kina mbere kwigwa kigeria gukinya senate kuina mbere kwa kinenkanagira marata make kumani na watho bwa koti kana bwa koti thiritwe kina mbere kwigwa kiatha nuntu bwa kumwendera lakini aina mbere kwigwa kirigagirwa ni kuthungira ndeni ya mbako ino ontu bwa bathie nambere kwego bukiumagira agagitanikara abitha babolisi bathie nambere kwego bakionekana gutumira inya chionde kumurigiria ati athungira ndeni ya mbako ino kagitaniaka oramba thina nambere kwegwa kimenagiria abitha babolisi nuntu gutumira inya bora gutagirite na muno kuruki nambere kwegwa keragira mantu make kathumba gu ndeni ya ngatheti no ya 15 ukona ndetu ino wa nambere kwegwa ukigura murithiria karatati ni 16 ni ndeto ya cartoon kana cartoon kuona ile ya gaugu ni ndara kuona mwajia mamitu gitandani gitanda kiandikitwe SHA agekagirwo gikuru kia damu lakini kuririkana ati karingitwe tukiongo karingitwe kiongo anini ringitwe kiongo arora lakini haikirwo gikuru kia damu agaugu na kuririkana ndamu ino ewekirwe tikuthi mwireni wa mwajie ndamu ino irichoka ndeni ya ndagitari yani ndagitari oyo kumwikira ndamu noe akujitie ndamu inu kogu barabendete mbiche tutunu yagago okay nambere kwigwo ki itauragira nuntu mbiche katunu wa muntu itauragira bura kwenda ya bura kwenda aga ngwetigiere onaniria bura SHA itena ngugi amuna utwika SHA ni gutumika amuna utwika aje bakwiro bakeru batumire SHA ino itutethia mukenya wa kawaida kuringana na mbiche ino ya cartoon na mautungata maramu mwajo yabatiri kuina mbere kwigwa kionaga mbechira mwajo yu akwenda mbere kwigwa kiriagira SHA ino wa 212 ilionekana itikumuthethia lakini kwina antu bangi gutethia kwina antu bakugunika kumania na SHA ino mwithiri wa Meru TV ni karatati gikundo tuthandatu ndeni mbicha eno ya cartoon baingi bayana mbere kwigwa bagitauragira mbicha ino karatati ya 19 ni woni bwa andiki mwanya berete bakina mbere kwa bakiandikagira mantu mwanya karatati na 20 ni ndeto ikone na account icho chetherete kina mbere kwa weekend kagirwa agogo karatati ni 23 ni mantu makonenie na biashara icho chetherete kina mbere kwa weekend kagirwa agogo bora
rora ithiritwe gitagia bora ithiritwe kindamaga kwa wagura ngatheti ino kaina mbere ko kibonagira ndeto ino cionthe ciithiritwe kina mbere kwigua iki andikagirwa agogu murithiria wa Meru TV thecho kimanthe guru cina mbere kwigua ikithukagia karatati ka 49 ni ntie kanibare kuba kurikana Equatorial Guinea nchamba etawa gonga na thiritwe kina mbere kwigua kiwatwa kuririkana koti na ara Equatorial Guinea ntu ya Jumatano yathie na mbere kwigua kitheka menke na nanchera senior official orethiritwe kina mbere kwigua akionekana na mantu kathomba re mwisho ni nyuma na ethiritwe akirikanaga mantu maguchuna na magukunda kabake ethiritwe namba imwe tawe gonga ebang egonga nara ethiritwe kina mbere kwigua indi akiringithanagua na skando chia mbeca ende ni thirikari ino ya Equatorial Guinea na ontu wibu ethiritwe kina mbere kwigua kithema athina mbere kwigua akibungwa bobu konenie na skando chia mbeca murithiria wa Meru TV kumiragu tukuona ni advert chithirite kithukia karatati ka 31 Mantuma Real Estate maina mbere kwa makithukia kanya gakukange kumira wimbingi ithiritwe kina mbere kwikiandikagirwa ago Mantuma koneni na urimi maithiritwe makina mbere kwa makiandikagirwa ago na kumiragu bado advert public notice china mbere kwikithukia karatati ka 40 karatati ka 40 na mwe 43 bado na kumagu michetho ina mbere kwikithukia karatati ka amuthia murithiria wa Meru TV ni mantu mara tumethiritwe makina mbere kwa magikagirwo rito ndeni ngatheti ino bwa kurutha ikumagaruka ukaina mbere kwigua ukiragitagata bwa kurutha ikuina mbere kwa kiumagarukaga na kugura ngatheti yaku uthina mbere kwigua ukimiraithagiria lakini mbere tu magaruka kagitania katuri kagitania gukungwira miaka 15 ya katiba yetu ino yathie na mbere kwigua kithondekawa kana kina mbere kwikirwa garuruku mwakani wa 2010 ndiye mbio enu muraithiria wa Meru TV weneo ya ukenera katiba eno ri nithiritwe gitwikana kiuni kiri gugu katiba eno nithiritwe gitutethi na njira imwe kana irengi nuntu kinya nyuma ya katiba eno kwigua ikithina mbere kwikirwa garuruku kiri vipengere mwanya nithiritwe kionekana yena tumantu nithiritwe kionekana yena sheria imwe kina mbere kuyipuzawa kwa ngerekano ndeto teno tukwariria ndeto ya mantu makona ngukumo the other time rato na wakili na thie nambere kwagitwerezagira na gututariria bura katiba yithiritwe kina mbere kwekeragiria mantu makoneni nambi mantu makoneni na ngukumo katiba eno ri ni thie nambere kwekithingatagirwo katiba eno ni thie nambere kwegua ikiraithawa kana mwimbi mtu aina mugaru na katiba ondetu ni chithia nambere kwikithingatagirwo na thukirwa matagaria mara methiritwe makina mbere kwegua makiaragirwa imantu mara tukaina mbere kwegua kithaki ukingitu kiwatanagia na wakili aina mbere kwagirwo taragiria maingi makonenie na katiba na thina mbere kwegua gitwiraga katiba ri imoche katiba tu ina mbere kwagirwo tuthomithagia mamantu mara mekiritwe ndeni ya katiba na muno mara mabatiri kuina mbere kwigua makithingatwo kogu umagaruka bagura ngatheti yaku kaina mbere kwigua ukionaga ndeto ino cionthe bwega kiri bonde bara bathite na mbere kwa bakirithaga na bara ankuona bare mutamboni kwina nchamba yitekeneta BMM uyu ni mheshimiwa Muchomba Mariwe bwega no ntubwa timu yaku ndio na bukibuthite na mbere kwa bukirithaga mubango na bukauga Meru TV kethi na mbere kwigua igikura thank you Meru TV kethi na mbere kwigua igikura Muchomba Marigo no mwa antongoria ile chithiritwe kionekana kwirutandia sana kiri siasa tu na ara county ni kana na ara ntere Tharaka Muchomba Marigo kinyote rito mantu make ukathiugu kiri ana 10
gutiaga ana ubathatu bana bara bethiritwe bakithomithwa ni Muchomba Marigo wathi ugu kiriana 20 utiaga tu yani ukaurithiria kiongozi uyu kana mheshimiwa Muchomba Marigo no nara Ndereche Tharaka ukaina mbere kwigua ukieleza wa no kumane na ngui yake ya uthina mbere rethiritwe kina mbere kwigua muno kirimantu mawikira kithomo yethiritwe agikira kithomo bantu anene na ingwitigia maybe kagita gakinya ari ndagitikia ujumbe na Tharaka ngwetigia akaina mbere kwa kenenkero kanyaka kaina mbere kwa gitethagire sana muno gutigira ana Batharaka bakoina mbere kwa bakithomaga macukuru maukara bwega na mirandi yengi ya uthina mbere ikoina mbere kwigwa igikaraga bwega koguo ngwetigia rira muntu aina mbere kwa kiruthaga bwega na bati kwigwa akenenkagero mama kirire moyo kwa utukauga ukiti kwina ana bangi by the end ronire was it yaricho ya tu yecho ndonire ana bangi sana bara bachokete cukuru na kinyi muthenya wegoro bachokete cukuru bakithia na mbere kwigwa baikuyagira ati ibewite bakithomaga na bara bangi bethiritwe kinya bakirikagia Muchomba sponsor na bakuma form 1 mwanka form 4 bakageria na bakathia na bathiria agakikisha bakoina mbere kwigwa bakenderea bwega atongore tabe ngwetigia ibo tukoina mbere kwigwa tukibataraga amwe na atongore bara bangi bonthe bakuruta ngwicia gobura kwagirite bwega nuntu bwangugi imbega ira tukoina mbere kwigwa tukiruta uko ni kwa Meru TV watunda arikeno kwira menyothi kuraya nuntu ingochokera tuina mbere kwigwa tukirithaga manto nkuruki makonenie na mwerekera wa mugongo na muno manto makonenie na miankeno 15 ya katiba igore twamikungwagira tumenye imbi yo imatagare mari kumethe tumekinyithanirwa ni pengere bire kumuhimu bya katiba bye tubikina mbere kwigwa bikithingatiro na bya bitathingatiriitwe ri barabethe tubakiuna katiba eno bego bakithukagirwa matagaria mariku ma kiwatho. Good morning na utikathi kuraya.